Pamirsa, para pelaku usaha saking samian sektor rumasuk pariwisata ring Bali kini wasana kawan pandemi COVID-19. Untuk punika UMKM kaptiang Presiden Manado sektor lokomotif utawi penggerak ekonomi ring Bali mawinan pelaku usaha kaptiang sida ngawi gunayang digitalisasi. Head of East Indonesia Grab Indonesia Halim Wijaya nguningayang digitalisasi menados parindikan sane utama sangkaning parikrama konsumen sane nedang memargi sepisanan presiden ngirangin perbiaya operasional. Ipun nureksain pindah ke silih tunggil destinasi wisata pinih becik ring Indonesia 50% pendapatan ekonomi Bali rauh saking sektor pariwisata. Sektor puniki talor mastikayang akeh UMKM miwah pamikarya lepas ngelimbak ring Bali pungkuran puniki rumasuk sektor kerajinan kuliner miwah busana. Rikala pandemi ngelimbak kekalih sektor puniki lesu. Nganutin data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, wenten panedunan wilangan wisatawan ageng nyane ulung dase kutus 0,1% ring bulan Mei kali dase. Pelaku industri pariwisata miwah UMKM ring Bali sidang limbak miwah sayaga ngemargiang siklus bisnis anyar ring era new normal puniki antuk teknologi. UMKM kaican pelatihan mangde presiden nincapang kuagedan UMKM minekadi nincapang visibilitas online mawinan presiden nincapang penjualan pelatihan miwah penyediaan platform teknologi patut kemargiang mawinan sayan akeh UMKM ring Bali side ngemargiang digitalisasi ring era new normal puniki. Satias punika Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGD Wayan Samsi Gunarten Latarang parindikan sokongan teknologi miwah digitalisasi majeng UMKM anut sareng kebijakan sane kemedalang oleh Pemprov Bali sajeroning pemulihan wasana COVID-19 minekadi relaksasi panincapan kualitas SDM wantuan teknologi weadin promo UMKM anggani ngangken UMKM Presiden wantu perekonomian teknologi informasi patut becawi gunayang wantu para pelaku usaha miwah UMKM mangde sayan sayaga ngemargiang tatanan kahuripan anyar Swardike Bisnis Bali.